Comportação riba terreno de cricket está virando dia para dia mais pior. Havia tempo para dar um umpire mais poder. Federação Internacional de Cricket mirando com jogador não está comportando mais mal e discutir e insultar umpire quer introduzir carta gel e carta cora mas com futebol. Assim que é jogador porque dá expulsar. Até agora não por expulsar jogador de cricket, pero trabalhando riba regra nova que pode uma carta assim custam por cambiar. E jogador de beach tennis em treino para a liga que está começando já luna agora. Beach tennis Aruba sua liga está começando já luna agora. 5 jogadores masculino e feminino a inscrever para jogar em liga. Caminha longa de 8 níveis e 31 categorias. Lisa Heinemann que tem 2 anos e meio então beach tennis te mira, ela progressa e está klaar para a liga. 2,5 jaar ongeveer nu. Ja. Hoe is het vooruit gaan? Het is deze zomer eigenlijk zelfs heel erg hard vooruit gegaan. Ik ben heel veel aan het trainen nu. Ja? Ja, dat gaat goed. Hoeveel maal per week traint u? Nou, de afgelopen zomervakantie toch wel een keer of 5 denk ik per week. Ja. En het ging aardig leuk? Ja, het gaat leuk, ja. En nu hard aan het trainen met je vriendinnen voor laten we zeggen, de competitie die maandag begint. Hoe gaat het met de trainen? Ja, goed. En nu ben ik met mijn partner aan het spelen om op elkaar ingespeeld te raken en om te weten wie pakt welke bal en nou, oefenen. Ga je dubbel spelen of singles ga je spelen? Allebei. Allebei? Ja, maandagavond single en dinsdagavond dubbel. En laten we zeggen, met conditie. Nou, de ene keer wat beter dan de andere keer. Ja. Maar in principe red ik het wel. Voor jezelf, hoe ziet je het vooruitgang van beach tennis sinds je bent begonnen 2,5 jaar geleden? Van mij persoonlijk? Ja. Nou, ik ben wel vooruit gegaan, ja. Die alle spelen. Goed, er zijn meer mensen die komen spelen. Zeker, heel erg. Het is heel erg populair aan het worden. Je ziet het ook dat er veel meer banen zijn nu. Dus je moet er wel op tijd bij zijn met inschrijven. Ja, zeker, ja, zeker, want het is populair. Caballero Antame treina duro para jogar e logra bom resultado dentro da liga. Nós estamos fazendo os best. É bom, pastor. Agora que a gente vai começar a preparar back hunga, dus echt train mais cena, vooral para setembro vai ter G2 na Aruba. Você vai estar open, então depois vai ter novembro vai ter internacional. Isso aí é mês que a gente hunga pé, trabalha pé, dus. Seguro que sim. Dus all out. Bom, saya está kita practicar para liga que está já luna agora. E Aruba Basketball Bond tem reunião general amanhã. Lo tem diretiva novo, lo tem presidente novo. Nós lo hayas a CSA está tomando lugar amanhã. Lo vida é membro ng amanhã basketball com sua reunião general. Ronnie? Danke, Kadochi. Well, prometo que nos passa por pausa, nos quer compartilhar uma informação que tu estão mirando notícia hoje noite. Rosa College, maneira nós mencionar um rato passado em comissão ministra mencionar que nanta baita deng edifício local na LG Smith Boulevard que tá VAT na onda que Montplaisir tá outra por mim a outra Rosa College tá baita inan nota começando amanhã tá começando jaluna dia 18 de agosto depois maior ante le cuenta que aqui que amanhã não tem escola pero aqui tá começar jaluna na VAT aqui tá para Rosa College. Sim, e qualquer Misa pergunta ko puting siguro mo susaka ba email lang kuting di school sinata toma contacto então sina bota seguro de tour lo que estaba sucede a escolar aquí de comienzo en todo caso.